ukuthi umsebenzi njengoba siwuzela kwaMayimayi eGoli zele khona uzosekwa abantu izinto ezinjengalezo ngidlalela abantu bajabulile kakhulu ngidlala mina uShumi Nevulandlela owaziwa nkosi amagcokama namhlanje njengoba ningibona ngelana njengoba ngivenjwa abantu kunjena sengithi angithathe lo thuba ngizivumelane nani sonke ukuthi umsebenzi asivumelane kuwo wonke amavulandlela nani bafuthe nisinike isupport njengoba ngifike la emcimbini kwaMayimayi eminye imicimbi sazoba khona ukhomba bayenza azombona angizothanda ukubonga kini nonke bafuthe ningithathena ngibeka la ngiyabonga kakhulu bafuthe namagama amaningi ngiyabonga kini nonke njengomsebenzi wami mina engaziwa ngawo omunye umuntu eyini ukuthi lo msebenzi wenze omunye umuntu mangithi bengithi yana ungowami ayi yana wami bengithi yana ungowami ayi yana wami bamthathile abanye abantu imali wangishiya ngidabukisa asikasiqede kumsebenzi bafethu as senimbonile ukhomba kunankinga bafethu ngiyabonga kakhulu umsebenzi ke lona udinga iCD itholakala khona lapha eGoli ngezimo zokuthi umuntu odinga nomuntu uzokhona ukungithinta inambeni yami 079 754 2777 yonke leyo nto siyenza ngomsebenzi odinga umsebenzi akukho la singafinyeleli khona ngibonga inonke ingane kamama osekukhomba nakuphi uzomthola ngiyabonga